أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗo wonde e hoore adna Allah on musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗa mawɓe meɗen e ɓeygureji meɗen fo e dendagal julɓe ɓen jeyaɓe yimɓe aljanna. Neniraɓe tedduɓe e babiraɓe tedduɓe e karamkoɓe tedduɓe musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, Allahu subhanahu wa ta'ala on dali wondema o farli horugol e dow meɗen fi en waw heɓugol kulol Allah. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo kullu amali ibnu adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kala gollal ngal bali adama woni gollude wo ko kanko jeygal wo sina korka, wo korka kan ko kanko Allah jeyka ko kanko petto wawi yoɓde joddi korka. Ala anduɗo joddi korka no fotata hay malaikaɓe ɓen sina Allahu subhanahu wa ta'ala. Fi hon ɗum miɗo wawi nadde ga suudu am mi sokito mi ñama ha mi hara mi yara ha mi ɗonɗita mi yalta mi inna miɗo hoori. Fi hon ɗum miɗo wawi nadde ga nder suudu am min e ɓeygo am min yettodira min yiida ton min yalta min inna yimɓe ɓen meɗen hoori. Ko hombo wawi andude hay e goto si wona subhanahu wa ta'ala. Joni noon o inni ko waɗiri kan ko fiyon heɓu kulol Allah. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam noon kala moƴƴere tawata nden moƴƴere nden nde naɓay en aljanna ɓe tindini en nde. Kala bone ko tawata ɗum ɗon naɓay e yiite jahannama ɓe rentini en e on ɗon. Joni noon hewtiɗo kadi ka horata tawata si a hoori ngal ñallal gotal ɗo, ñallal gotal pet horangal, Allah yaafoma bakkatuji boneji ko waɗɗa e nder hitande. Ñallal gotal horangal Allah yaafoma honɗum bakkatuji ma ɗi waɗuɗa e nder hitande. Ko honɗum woni ngal ñallal? Ko ngal ñallal 10 jombente e 9 jombente. Si feere heɓike horu 9 jombente watta 10 jombente. Si tawi wawari newade haray horu 10 jombente. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki mo hoori 10 jombente Allah subhanahu wa ta'ala yafoto mo bakkatu hitande ko o waɗi. Ya subhanallah, dare nema mawɗo. Hora ñallal gotal pet Allah yafoma bakkatu ko waɗɗa e nder balɗe 360 360 toujours. Allah yafo ɗum non fo fi ñallal gotal. Joni noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngal ñallal ɗo ko fi honɗum ngal horante. Ko e ngal ñallal ɗo Allah halkuno fir'auna o dandi annabi Musa alayhi salam. Ɓaynelaɗo iwi Makka senike Madina ɓe tawno alyahuda ɓen hino horude ngal ñallal 10 jombente ko ɗum wiyete Ashura. Nelaɗo landiɓe ko fi honɗum ɓe inni ko e ngal ñallal ɗo Allah dandi Musa alayhi salam o halki fir'auna. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki ko menen ɓuri handude e jeygol Musa e jokkugol Musa. Ɓe hoori 10 on ɓe yi'i moƴƴere ko woni e ñalande ko ɓe hoori 10 kon. Ɓe inni si Allah acciɓe ha hitande arore ɓe hooray 9 ɓe hoora 10, Allah ƴettitiɓe ko adi hewtitude. Kono ɓay hari ɓe maki musidɓe julɓe tedduɓe hooren 9 jombente hooren 10 jombente ñentingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fiyen heɓude moƴƴere ɗo Allah yaafo en bakkatu mo faggitiɗen e nder hitande. Ko e ngal ñallal ɗo weltoɗen nde ñande Allah halkindu bandiru wiyetenendu Fir'aun o dandi o annabajo mawɗo Musa alayhi salam. Ko fi ɗum horanten ɗum non ko honde tuma hawrata ko 19 septembre et 20 septembre. Ɗum ko honde tuma ko jango e alarba e faɗɗi jango e alkamisa. Alkamisa hiɗen andi ko jeyaɗum e sunnaji horugol ngol. Joni noon sa hoori nden ñande kadi a heɓi baraji horuɗo 10 jombente. Alkamisa on kadi a heɓi baraji kadi horuɗo kadi alkamisa on. Nde moƴƴere ɗo fo nde waɗe ka mandake ma ka peese ma
nyande waliɗa ka gabru ma antun e golle ma, nyande daroyiɗa yeeso joomi ma hiɗa maapi si golle ma moƴƴe ɗen peesay ɓura golle bonɗe ɗen, ko siga ɗum ɗo teddinoyta balance goɗɗo yawmal qiyama. nda rewano enen ɓe wonɓe Europe ga, si innama soldu hewti woɓɓe haray no moɓidiri mbuɗi no préparade hitannen fo ɓe sodanta hoore maɓɓe coñci, ɓe sodata mebulji, ɓe sodanta fayɓe maɓɓe ɓen, hay e hunde ko ɓe sodata ala e nder hitande. hiɓe marude mbuɗi ɗin ha si inno yama ko solde, hay si tawi ko 5 euro pet woni ko ɓe ɗuyti haray ɓe weltori ɗum ɗon. ndaare non o solde ɗo mijiti musidɓe julɗo tedduɗo bandirawo e nenirawo, ko ndaruɗen e piiji harmuɗi, ko wowluɗen e piiji harmuɗi, ko ñamuɗen e ko harmi, ko faggitiɗen e ko harmi, enen e ɓiɓɓe meɗen e mudiɓɓe meɗen e ɓeyguli meɗen e musidɓe meɗen. a faggitoto bakkatu foti hiɗa yiɗi foti a yiɗa. joni non oɗo inni sa hoori ngal ɗo Allah o yafotoma, ko honɗum haɗi hoora, ko honɗum tonguma horugol ngal ñallalɗo. ala lewru no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurayno horugol e muɗum ɓuri ndu wiyetendu jombente ɗo. fa hayya bina, hittinen tinnoɗen préparoɗen fi hande jemma, sulloɗen ñaamen ha haaren fi en wawu heɓugol doole, fi en wawu heɓude fiira e feere no horiren 9 jombente e 10 jombente. mi toriki Allah yo Allah newnan en wawen horugol o jaɓana en. moƴƴere wotere luttude kadi yeeso ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki addallu alal khayri ka fa'ilihi, kala tindinɗo yo moƴƴere waɗe himo mari baraji wanowa on waɗuɗo nden moƴƴere ɗon. musidɗo julɗo tedduɗo, nde yewtere nde mi woni wadde ɗo, si a feƴƴinani nde aaden goto o hoori 9 jombente e 10 jombente, masi ko 10 on tun o hoori, an kadi a hoori a yaafete hitande, kanko kadi ko hoori kon ɓeydaneɗa ɗon kadi hitande, wako heɓi kon hara goto e moɗon ɗuytantake, goto e moɗon ɗuytantake. sa etiki a woni sabu ha 10 hoori haray hiɗa mari baraji wa yimɓe 10 horuɓe, ɓen 10 mo be yafama hitande, an a heɓi duuɓi 10 ko yafaɗa. sa woni sabu 100 hoori ngal ñallal ɗo sabu sentingo o sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo, andu baraji maɗi no fota yeru embere horuɓe ɓen. siko wulure a yafama wanowa ɗum, siko 10 a yafama wanowa ɗum, wano andintinirɗa wo hay e goto e moɗon ɗuytantake moƴƴere nden. allahu subhanahu wa taala himo mari ko lannata o joɓaymo be meɗen hara hay goto e meɗen mankiraka. feƴƴino e nde yewtere ɗo feƴƴinirande sabi Allah, pibliya nde ɗo fiyo goɗɗo yiwɗum ɗo ado jango o hoora hara ko an woni sabu andintingol mo fiya heɓu moƴƴere hoore makko. ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki addallu alal khayri ka fa'ilihi, kala tindinɗo yo moƴƴere waɗe haray an kay hiɗa waɗi mari moƴƴere sifa wanden ɗon, hay goto e moɗon ɗuytantake. allahu subhanahu wa ta'ala keesuje makko ɗen, magasin ji makko ɗen ɗum na ko lannata non. kala ko golluɗen ko hoore meɗen gollanɗen. musidɓe julɓe tedduɓe, nodduka meɗen lagine, noddira mp partout, tawata nokkeli tawata ɓe wawata internet ala ton. innaɓe de haray horugol nden ñande ko sunna hofi hon ɗum nelaɗo horuno ɓe yamiri e yen horu kadi. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki fa alaykum bi sunnati, jokke laawol angol sunna an on. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah dalika deftere makko wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, kala ko nelaɗo woni ko yonni on o yamiri on jogitore ɗum ƴakkirɗe ɗen gollitiron ɗum ɗon ta yeru fo ko hawaton heɓude feere. musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗum ɗo musidɗo moɗon on Abdallah Diallo Bruxelles falano on andintinde ka yiɗangol musidɓe ɓen fo moƴƴere wano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiɗirani en non janna aljanna on ɓe falaka hay goto yaha yiite jahannama. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu hara ko sabi Allah mi andintiniri waɗa ka mandakke an e ka mandakke kala heɗitiɗo nde yewtere ɗo gollitiri o sakiti nde yewtere ɗo fi jama on fo wawi nafitorde ka mandakkeji meɗen moƴƴi ñande daroyiɗe yeeso jomi meɗen hara ala nantinowo no nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mayki wa in minkum illa sayukallimuhu rabbu wa laysa baynahu wa baynahu turjuman. mo be men waɗu e contrandi yeeso Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan e ɗum ɗo ka mandake meɗen moƴƴe nden ñande. yo Allah waɗu ɗum ɗo sabu ko tabintini en e lande gaburu.
yo Allah waɗu ɗum ɗo sabu ko fewnani en fayɓe meɗen ɓen, yo Allah waɗu ɗum ɗo sabu ko dikkini kala nawnuɗo julɗo e hoore leydi ndi ya rabbal alamin. mi torori Allah inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fop e inde makko ɓurde mawnude ɗen jama o hino sonji nawnaje bone jinna e ñanne e ndure. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah woni ko tagi ɓe ayɓe Allah. toriki Allah yo Allah dikkin kala nawnuɗo sifa nde nawnarɗo, yo Allah dandu reena ayna kala mo jogaga sifa nde nawnare ɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala e inɗe makko ɗen fof e ndu lewru makko ɗo teddudu ɗo wiyetendu joom bente, kala ma porɗo zurriya yo Allah okkormo, kala jogiiɗo zurriya kadi hara hiɓe feewi yo Allah tabintimɓe, kala jogiiɗo zurriya hara hiɓe ɓoyli ko Allah woni fewnowo yo Allah fewnuɓe e laawol l'islam. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu sonnaɓe memɓen sennaɓe huloɓe Allah fewɓe tabitiɓe e laawol l'islam, wallitatoɓe en ka diina ka gurdanji meɗen e ka mayde meɗen. yo Allah waɗu kadi enen worɓe ɓen kadi jikkuji men ni wawano jikkuji sahabaɓe ɓen ridwanullahi alayhim. ɓawo ɗum ɗo fo mi toriki Allah ɓe mawɓe meɗen jibinɓe en e nder l'islam, ɓe andini en l'islam, ɓe janni en l'islam, ɓe ne'iri en ko laaɓi ko dagi faati ɓen fop yo Allah waɗu joddi maɓɓe hara koye jannatul firdausil a'la. kala luttuɓen e hoore gurdan yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe, pooɗa balɗe maɓɓe, moƴƴina battane maɓɓe enen e maɓɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɗi pittali ɗi wonkiji wonɗi e ɓalli meɗen nde ɗehino yalta e ka ɓalli meɗen ɓay pellete ɗi yaltay yo Allah yaltin ɗi hara koye hoore kalimatu la ilaha illallah. yo Allah okku en battane moƴƴe musidɓe julɓe tedduɓe ɓay ko pellet ko ɓe mayen. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.